Hej, velkommen til den her video. I dag spiller vi Five Nights at Freddy's, som der står heroppe. Det er et horrorspil. Jeg tror, de fleste kender godt det her. Jeg kan mærke, at jeg begynder allerede at blive bange nu. Vi tager kun nat 1 i dag, og så ser vi, om vi kan tage de andre nætter de andre dage. Fordi at... ikke fordi jeg er bange. Okay, måske er det. Skal vi gå i gang? Okay, jeg undskylder virkelig, hvis du kan høre noget som mus eller baggrund. Jeg prøver virkelig at fikse det. Jeg kan lige prøve at sætte min mikrofon lidt længere væk. Jeg håber, det her virker. Godt. Sådan der. Lad os prøve at se, om det her virker. Jeg ved godt, hvad det her går ud på. Sådan, jeg ved desværre noget af det. Jeg ved sådan, du skal... Det er de her to kameraer, man skal kigge på. Så der er lys, og dørene kan lukke. Hello. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first week. Okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. Hello? If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. Bite of 87? It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Oh, yeah, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross-beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Okay, så bare det her er væk. Den står der. Så Bonnie kommer den her side, er jeg rimelig sikker på. Så kan han godt, jeg har fået det godt der, ikke? Det er hvad med de andre her. De andre er fint nok lige nu. Okay. Det er fint nok en tid af det her. For den er allerede 20 AM nu.
lige nu er jeg mest sådan bekymret om Bonnie. Fordi han er flygtet. Hvad fuck siger jeg? Altså det de tager ind til kamera, jeg kommer til at tjekke indtil Bonnie går. Så kan man så tjekke over. Men fuck siger Freddy og Chica. Bonnie, det vil jeg altid tjekke. Okay, allerede 3. Så det kan godt være, det bliver en lidt kedelig video i dag, fordi den er rimelig kort. Og der sker måske ikke så meget i den. Men det er også bare lige for at prøve det i dag, for at se om jeg kan lide det. De hygger. Så nu tror jeg ikke, at jeg kan kigge i kameraet, fordi jeg kan ikke rigtig finde ham der, Bonnie. Og jeg ved, at okay, Bonnie er der. Chica er her. Bonnie han er der. Så fint ud det. Jeg bruger lidt meget power faktisk. Jeg kan ikke selv lide, hvor meget power jeg bruger. Det er nødvendigt, så. Bonnie er væk. Jeg hører. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Så jeg altså bare lukket begge. Jeg gider nogle ting, jeg kan i kameraerne, jeg er så bange for det her lige nu. Jeg skulle nok lukke på et eller andet tidspunkt, så spiller jeg det her mere. Og så, bliver bare, så kigger jeg bare også mere i kameraerne. Jeg kan sådan her, så var nede der. Okay. Chica står herude. Jeg ved ikke rigtig hvor Bonnie er, men jeg kan bare gøre sådan her, okay? Oh my, jeg fik en chok. Så hvad så nu? Ja,
det var det i dag. Jeg ved godt, det var en lidt kedelig video, men jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt kan vi jo continue. Og så skal vi se, hvad vi så kan gøre. Fordi jeg fik heller ikke rigtig nogen trusler. Sådan. Det var lidt irriterende egentlig. Sådan, jeg vil gerne prøve sådan, at få dem, og så lukke af for dem. Så det var lidt kedeligt, det ved jeg godt. Nå, også fik hjertet. Men jeg så stadig tak for sådan noget. Jeg håber, I får en rigtig god dag. Så er det rigtig noget mere at sige. Så vi ses. Jeg var bange igennem hele den her video. Men like for part 2. Ja, det er det eneste, jeg har at sige.